Hello everyone. Nk'abafada family uyu munsi wa none twabateguriye game challenge. Ni game yitwa Splash and Dash. Abantu babiri bagiye kwikina. Ni Mifa na Keza. Barajya baza birukanka baze basome ku mazi. Ikintu bari bukore barasoma amazi bayajundike nibarangiza birukanke bajye kuzuza mu dukombe twabo. Uri bwuzuze mbere agakombe arabatsinze. Stay in touch, niba utarakoze subscribe uhita uyikora ubundi ukurikire video yose. Game yacu iraryoshye. Kora subscribe bite dutangira. Dufite udukombe tubiri barajya buzuzamo amazi. Niba mara kwiyuzamo uri bwuzuze mbere. Nkuko nabivuze ari ikintu ari gutsindire, hari igihembo ari gutsindire. Udukombe bari bwuzuzemo amazi, umuntu wa mbere uri bwuzuze bwa mbere niwe ufite guhembwa. Uri gutsindwe afite kudutera story isekeje cyangwa se ishimishije. Icupa iri ngiri urajya utanga arageza asomeho agende ashyira amazi mu gakombe ahangaha. Guys, stay in touch, ukore subscribe niba utarayikoze kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro. Icupa ni iri ngiri, udukombe natwo turajya hirya. Harimo intera ingana na metero zigera mu 10. Barajya birukanka basiganwe ubundi uri bwuzuze mbere ni uraza guhembwa. Abantu sibyo? Hello friend and family, ni Keza Benigne nk'ibisanzwe. Abafana banjye ku ruhande rwanjye ubundi dutsinde Mifagara. Hello guys, mumeze neza, hope kameze neza. So ni Mifagara nk'ibisanzwe. Abafana banjye nizere ko muri ready kumfana. Yes. Aba nibo bagiye gukina umukino basiganwa. Udukombe gutwa hasi, icupa ngiryo hasi. Are you ready? We are ready. We ready. Ubu tugiye gutangira. Udukombe twacu tugiye kudushyira ari imbere. Icupa ryo just iraguma ahangaha. Nkuko twabivuze aka ni agakombe ka mbere kandi ni aka kabiri. Ready? Ready. Rimwe aha gashyireho neza ubundi tugiye kwirukanka. Umuntu uragera hano bwa mbere uratanga undi gufata icupa akanywa amazi uraza uyajunditse. Ubundi uze ushyira amazi mu gikosi cyawe. Uri bwuzuze mbere afite gutsinda. Ready? Ready. 1 2 3 action. Benigne aramutanze. Keza arasanye imbere. Aramwite uko mubibona arujuje amazi. Biragusaba kujundika benshi. Guys, ni fresh ni utarakusishwa bitibikora kugira ngo irebere game zerite. Benigne kwa ndebo akujuje Mifa yayamize. Yayamize kora iruka cyane. Iruka baragustanze watsinzwe wowe. Benigne bogo Benigne. Mifa byaye. Go, Benigne, go, Benigne. Mifa kwa mkono ni Benigne. Guys, Keza Keza de kwitembera kuko mubibona yitwa ingufu zawe cyane. Biragusaba kujundika menshi cyane kuguhereza n'inama. Keza igikombe cye akaba agiye kucyuzuza kuko mubibona. Ntabwo kiruzura neza. Mifa ntabwo kiruzura neza. Keza ameye amazi ya nyuma y'ikuzuza igikombe kuko mubibona. Keza aratsinze. Mifa sinzi impamvu atirukanse nkuko mubibona. Keza igikombe cye aracyujuje. Thank you. Keza igikombe cye yacyujuje. Mifa we nkuko mubibona ni igice. Okay guys,
abonye iyo ukaze uba ukaze lazima namukurana none se ntabwo ukora siporo ku buryo iyi game ntabwo yari yoroshye ubonye ko nyine iyo ukaze uba ukaze abafana banjye abari inyuma yanjye twiha amashyi wowe ukurikiye iyi game ntibagirwe gukora subscribe kugira ngo ukurikire ibintu byacu game twayise Splash and Dash